dufite abantu twabonye barozwe. Iyo umuntu avuga rero ngo nta burozi buhaba ngo abayumbe nibo baroga, ashobora kubaroga n'ibintu bibiri. Nimba ataroga yaracanganye ko afite ikibazo mu mutwe. Umwana twigeze gusengera bamutokora amabuye 68 mu jisho, arahari, ntiyapfuye. Uwo nguwo arahari, wapfuye n'umugabo we, uwo arahari. Iyo umuntu rero avuga ngo nta barozi bahari, uwo muntu ahari wakorewe gusa. Dufite abandi twigeze tuje ahantu mu giterane, twari dufite umwana ucuranga, arasohoka nk'ugiye hanze, bamusanze mu mirima hayahinga. Twigeze tuja mu ivugabutumwa muri Zura rya Savadesi, mugenzi wanje arigisha, yazigisha hejuru yivuga yo kuvuga ubutumwa, kandi ubwo twari dufite urugendo rw'uja mu ivugabutumwa. Arasohoka ari 5 z'ijoro, twamubonye 8 z'undi munsi z'amanywa, naho bamusanga avuye mu bisambu guhinga. Turabasuje kandi tubifurije ibihe byiza muri hose atandukanye ku isi. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Nkuko bisanzwe dusanzwe tubazanira abantu batandukanye bakatuganiriza, bakaduhereza amasomo cyangwa se inyigisho runaka, kandi n'inyigisho ziba zifite impamvu rero tugiye kuganira n'umusaza muri kubona. Ni umusaza uzwi cyane, ngira ngo abantu mu bwoko bwacu ndetse n'abandi bose bumva runo rurimi bashobora kuba bamuzi. Rero hano ni kuri Ruboneka Official, niho tugiye kuganirira n'uyu mu papa cyangwa se n'uyu musaza. Tugiye kuganira ku bintu byinshi bitandukanye. Rero mbaye ikaze mu kiganiro. Mbere yuko dutangira ikiganiro, reka muhereze ikaze, twinjire mu kiganiro kirambuye twamenyanye. Muze ngwaye ikaze. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Yego, sasa turashaka kwinjira mu kiganiro twavuganyeho, ariko mbere ko twinjira mu kiganiro, birashoboka yuko hari umuntu ushobora kuba atakuzi. Ni benshi bakuzi, yego, ariko birashoboka ko hari umuntu ushobora kuba atakuzi, wenda abana batoya batazabasha kubona ibitaramo, cyangwa se hari abana bakuri nko muri Amerika cyangwa no muri Kenya bavuga igiswahili batazi cyane cyane ibitaramo by'iwacu. Abantu wenda bazi ibitaramo banabikurikirana bashobora kuba bakuzi cyane. Nagusaba ko wakwivuga twarangiza tukinjira mu kiganiro kirambuye. Murakoze. Nitwa Kabiya Jonathan, ntuye mu Rwanda, sengera mu itorero rya ADEPR. Navukiye muri Sud Kivu, mpava ndi umusore nja muri Zura. Ubuzima hafi bwanje bwo gukorera Imana niho nabukoreye bwinshi. Nagiye mfite imyaka nka 19, tegera ishuri rya Bibiliya, mvuga yuko mu myaka myinshi ndirimbira Imana, nararirimbye. Nzanseka abantu, ndambwira abantu ko gusirimba kuza gushira. Narasirimbye, nigeze gusirimba amezi 5 arashira. Tariki ya mbere mu kwezi kwa mbere ngeza ku itariki 31 mu kwezi kwa 5, amanywa nijoro. Kumarwa ni imyaka. Atari ubunebwe ariko. Atari ubunebwe, kandi n'ubu ndabikunda. Nanga ko basirimba umwanya mutoya. Ndashaka ngo basirimbe, twumve ijambo ry'Imana nimara basirimbe, ariko bitari byinshi nk'ibi byabaye byarenga sisetrose moveni kwa Abafaransa bavuze. Turishimye, yego, kadutegereza ibyo mutubaza twiteguye gusubiza. Mwakoze cyane. Reka duhere ukiri mutoya kugira ngo tuze kwinjira wenda mu kiganiro, abantu babanze bumve ubuzima bwawe. Wavuze yuko wagiye muri Byura nyine uri mutoya, ariko se tubyita gufatwa cyangwa se sinzi indi terme ndi gukoresha, ariko niryari wumvishijemo umuhamagaro cyangwa se wumvishije wakwakira Imana? Ese utarakira Imana wari ubaye mu buzima bumeze gute kugira ngo uze kuduhereza itandukaniro ryo kuba mu Mana cyangwa se kuba umuvugabutumwa n'umupasiteri twamenye turi benshi, n'ubuzima wari ubayemo? Utarinjira mu buzima bw'Imana wari umeze gute? Sinagize umugisha wo kwiga amashuri, ariko nakuriye mu muryango urimo abakristo, kuko bakuru banje n'abakristo ba kera. Je namenye ubwenge hafi ya bose, abari imbere yanje bakuru banje bose ari abanyamasengesho, ari abayumbe,
bacitwa ba Maruba. Ndi umwana w'imyaka nk'irindwi barasengaga. Hanyuma ntaje kuba nararagiraga inka nja ku undi murimo nakoze namenyekaniyeho cyane, nari umukinnyi w'umupira, narinze gukina n'ubu ndawukunda, nza ndanankureba nza ndarandeba umupira. Ubu nta makipe mfana abatsinze abahanga, sibye ko agahungu kanje kambwiye ngo nimfana Messi tuzakosana gafana Cristiano, ariko nanje n'umusanzwe ndamukunda, ni umuhanga ndamukunda. Nakini umupira nimero ya 5, abantu b'abanyezura baranzi nari nshoboye, nafungaga inyuma bigakunda. Nuko twakiniye mu gihugu kibi, ariko ubu tuba turi abantu bakomeye, muri abantu banditse amateka cyane. Muri utwo duce narakinnye. Hari umugabo tware duhuriye ahantu mu gitaramo twakinanye, yaravuye ruguru aje muri Zura, kandi yarahitinze iwacu tumushira muri C, kuko iwacu ndiyokiniye muri A. Narakinnye, abo twakinanye benshi baracahari. Nyuma tugeze muri Zura ndakizwa, n'ubundi nari nkijijwe ariko tari cyane, kuko nize umubatizo naho bidakunda. N'ejo narabivuze mu rusengero, nize umubatizo imyaka 6, abantu baranze kwemera ko nakijijwe, ko nakundaga kurwana. urararwanaga cyane, kandi biragaragara nkaho ufite imbaraga cyane kuri umusore. Ndakundaga kurwana, mfite n'abantu, mfite umuntu wasimbyira atani bya shitani, ariko mfite umuntu namugaje, abantu namugaje bagera kuri 3, kandi kuva uwo munsi batasubiye kugira ico bakora kubera gukubita gusa. Oya, Kabumbu amukubita. Kabumbu nenda yari yankiniye nabi ngo mubwira arambura ngo nimbura umugabo ngaho nawe nyitura. Ndamukubita ava mu Kabumbu arase, yavamwe burundu ntiyasubiye gusubira mu kibuga kuko yaramugaye. Kwari ukurwana guhangana cyangwa? Oya, namukubise umupira mu gituza, ndarinzi gukina nabi. Hanyuma mu Bukristo nakundaga kuririmba, naje kubishobora, ariko ngakunda ijambo ry'Imana kuko bakuru banje bari abasomyi. Ndatura 82 na 3 nuzura imbaraga z'umwuka wera. Wari ufite nk'ikigero kingana gute? Imyaka 23. 3 nari maze gusenga. 89 na 10 90 nja kwiga ishuri rya 2 imyaka 3, ariko nagiye naho mbitewe na grafrere umwe wambwiye, kuko twabaga mu bisirimba mu tayu, Imana yavuze arambura ngo nuguma muri ibi bintu ntuzakura, nutaba umusomyi w'ibitabo. Numva umutima wanje nemeje gushaka ibitabo gusoma. Hariho muyombo uherutse gupfa kandi se bitereko Ananiya wa Kinyamushasha, nawe yarambwiye turi mu birara, arambwira ngo muyomba ngo nutaba umusomyi w'ibitabo ngo uzaba umuswa w'amagambo. Uzagira amagambo make. Umutima rero nemere gusoma, gushaka ibitabo. Nubu sindi umusomyi ariko nkunda ibitabo. Nubu mvuye muri Tanzania kugura ibitabo 10. Muri Tanzania naguzemwe ibitabo 2 nashakaga. Igitabo ese ni ikiburusi, Bibiliya ivuga ku Burusiya, narakibonye Isaya mwisho wa duniya. Uwo niwe naje kumuvuga butumwa, nabaye muri Zura mwivuga butumwa rya Savadese, nabaye mu bayumba imyaka myinshi. Nja kusa n'uvuyemo nja mwivuga butumwa, kuko ivuga butumwa n'undi muhamagaro wihariye. Nabaye mwivuga butumwa mu mashamba ya Kongo, tugenda dutanga izisengero. Ndaza nja mu Rwanda kwiga misiology, nja mu Birunga, reka mvukoresha imvugo ahantu bita mu bantu basigajwe inyuma n'amateka bitwaga batwa kera. Nabaye imyaka 9 nza mvuga ubutumwa mu Rugano za Karisimbi. Warataye urugo? Oya, urugo rwaje kuza ruransanga, rwabaga ku muhanda ku kaburimbo Bigogwe. Ariko kuwa mbere kugeza kuwa 5 imyaka 9 n'uwo murimo nakoraga. Hari ahantu nshaka yuko udusobanurira neza mze. Ndabizi yuko urubyiruko ruto rubigiraho confusion cyane, kandi impamvu ndi kuvuga gutyo nuko ndi urubyiruko nanje. Hari ikintu cyitwa gukizwa cyangwa se imihamagaro. Iyo umuntu agiye gukizwa, uwo wavuga ngo warasenze umwuka wera araza. Hari umugabo wavuze ngo nimba ngutaravuga ku ndimi cyangwa se utari nyine umwuka wera atarakumanukira ngo nturakizwa.
abana bose barari mu ikanisa barabazanya, nanjye nari ndimo aho ngaho ndumva ndavuga se nimba ntavuga ku ndimi nk'uko abana nyine bavuze, ese nje ndi umukristo? Kamvuga intambwe 3 zabyo. Icya mbere intambwe iranga umukristo ni ugukizwa. Gukizwa Bibiliya iravuga umuntu niyizera ko niyizeza umutima we ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, uwo muntu ngo akazaturisha akanwa kiwe azakizwa. Uwo muntu ababaye umukristo ariko udafite imbaraga z'Imana w'umwana, apfuye yaja mu ijuru. Ariko akiri hano mu isi no aracara umunyamubiri kuko kamere ntirapfa. Kabiri, intambwe ya kabiri rero nukubatizwa mu mbaraga z'umwuka wera. Kwa mbere nukubyarwa bwa kabiri, kandi kubyarwa bwa kabiri nabyo bazaba bigiramo confusion bakabibesha ngo nukubatizwa no kubyarwa bwa kabiri no gukizwa no kwakira Yesu. Bijya bazakora abantu mu rusengero bakamubwira ngo turagusengeye watura ko wakireho Yesu ko ari umwami wawe. Niko gukizwa, niko kubyarwa bwa kabiri, ntabwo ari kubatizwa mu mazi no. Ese iyo umuntu yatuye gutyo hari ikintu gitagihinduka mu mutima wiwe mu buzima? Oya, ababaye umwana w'Imana gusa waja mu ijuru, wapfa kaja mu ijuru, ariko ushobora gusubira muri bya bindi yarari. Kamere Paulo yandikiye Bagalatiya ibice 5 muzura umwuka wera. Yesu yahamagaye intumwa ziwe abana nazo, ariko kubera ko zari zitarahabwa umwuka wera byari byoroshe gusubira muri kamere. Petero yageze i Getsemane afite yambugita yiwe ntiyari yarayitaye. Gukizwa ni kimwe, ikintu kiza gituma umuntu ahindura umurongo w'ubuzima bwiwe ni ukubatizwa mu mbaraga z'umwuka wera. Uko ni gutya. Icya kabiri, kubatizwa ushobora kuvuga ku rurimi rimwe cyangwa kenshi. Ushobora kuvuga ku rurimi ku ndimi rimwe cyangwa se kenshi. Uko niko kubatizwa mu mwuka wera. Kubatizwa mu mbaraga z'umwuka wera. Hanyuma imaze kubatizwa mu mbaraga z'umwuka wera, haza indi etape ya gatatu, umwuka wera akaguheza impano. Utavuze ku ndimi cyangwa oya ntiyasenze, simbizi uko aba ameze uwo nguwo w'imumbaza. None uko abantu bose bazavuga ku ndimi, bamwe baza bazivugaho ntibabizi. Urabona hari igihe dusenga umuntu ukabona agiye nko gushwanyuka akavuza induru akiruka akarira, uriya muntu yabatijwe mu mbaraga ariko yabuze umuntu umworiyante ngo amuheze umurongo yuko yabatijwe mu mbaraga z'umwuka wera. Ese kubatizwa mu mbaraga z'umwuka wera cyangwa se wenda kuvuga mu ndimi bihurira hehe n'amayimosi? Oya, amayimosi gusa bisanzwe. Hari abantu baza bavuga ku ndimi zo gusakuza gusa zitari z'umwuka. None se umuntu yabibwirwa n'iki? Wabibwirwa n'iki wewe ntuzuye umwuka wera? Uriya uhaye uhohotera ni uguhohotera kuriya. Ariko iyo umuntu yuzuye abatijwe mu mbaraga z'umwuka wera, ubuzima bwiwe bw'umubiri burahinduka, kamere yiwe arayimetiriza. Pastor, mubaze kano kabazo. Umuntu ntago ashobora gukizwa kandi nyine ugakizwa ariko utavuze ku ndimi kandi ukera n'imbuto nzima? Icyo washaka kuvuga ndakizi. Hari abantu bagira ingeso nziza nubwo batakijijwe. None uyu muntu rero wakijijwe yari asanzwe ari imfura, twe tuzatugira ngo yabatijwe mu mbaraga z'umwuka wera. Nkirya konfiza abantu baza bagira ngo imfura zizaja mu ijuru. Imfura z'abanyamurenge zitaza zinywa inzoga, zidasambana, zitobesha, zitoroga, ntizizaja mu ijuru. Ntizizoja mu ijuru? Oya, ntizizajayo. Imfura Bibiliya iravuga ngo abera bo mu isi. Umuntu uzaja mu ijuru ni umuntu wakiriye Yesu. Tuzaja mu ijuru kubera kwizera Yesu gusa, umwami n'umukiza gusa. Yego, reka twinjire sasa mu kiganiro sasa nyirizina. Hari icyo warusize ni nuriya muhamagaro. Ni gute umuntu yamenya umuhamagaro? Umuhamagaro wiwe ni ibintu bine. Icya mbere ni abakureze. Umuntu wakureze mu itorero ashobora kumenya yuko uzabuyo. Iyo dusomye ubuzima bwa Yosuwa, dusanga Yosuwa n'uwo mwa Efuremu, Mose n'uwo mwarawe. Ariko Mose yaramwiyegereje amutegura, amutereningira kuzaba umuyobozi, kumusimbura. Kabiri, Imana ntiyagukoresha itakuvugishije. Muri Yesaya igice cya 6:8 haravuze ngo se ndatuma ndi. Muri Yeremiya igice cya mbere usanga Imana imubwira ngo nakumenye ntarakurema. Imana ntizivugikoresha umuntu itamuvugishije, akakubwira umuhamagaro wawe. Gatatu, Imana ntiyagukoresha itagutumyeho abantu. Njyewe nzamzibuka hari ku itariki hari mu kwezi kwa 3 muri 1983 ku itariki 19 twari tugiye kuri antrenema twaza tuja gukina twitegura match. Pura n'abahanuzi bavuye mu butayu barampamagara barambwira ngo hagarara tuvugane. Ndahagarara ngo uzakorera Imana, ngo ntuzapfa utaraje kubwiriza Uganda, kandi twari dutuye Katanga. Ubwo hari ryari? Muri 1983.
uzapfa utaraja kubwiriza Uganda uziga n'ishuri rya Bibiliya ndabaseka ubwo naze mvuga garafurere umwe nkavuga mu mutima nkavuga ndibone garafurere muhaye muvuga ko narenze ko ari nubundi yaza yiga barambwira ngo ya ni wewe uzakorera Imana ngo uzigisha ubwo nari umubete wujuje ibyangombwa na Bibiliya sinzi ko nari nayibona ubwo ngubwo zanivuga ko nagiraga agatabo k'ubururu ka Nouveau Testament icya gatatu cya kane cyerekana umuhamagaro wawe ni wa murimo uzi ukuraza inshinga muri Yeremiya bice 20:7 kugeza kwa 14 Yeremiya yaravuze ngo iyo ndahanuye ngo uzasa n'ukingiranira umuriro mu magufwa yanjye uriya murimo rero uzubuza umuntu wo ku rusengero rero ibindi tutazatumenya n'ejo bundi narabivuze ku cyumweru nasengeye abantu benshi ndibazi ko kuba Chayimana ari umuhamagaro w'Imana. Chayimana ni umuhamagaro w'Imana, business ni umuhamagaro w'Imana. Nukuri kuko birava ngo hariho abandi Imana yahaye karama z'amasaidiyano, hari abandi Imana yahaye impano yo kunga abandi, iriya ni impano y'Imana. Ikibazo nuko tutaza tuyimenya tugashaka kureba iz'abandi, nibyo yikomviza wayibona umuntu evangeliste tukagira ngo reverend aramuruta, ngo apostle aramuruta, ngo bishop aramuruta. Oya, impano yawe ni yawe, niyo teza imbere. Akabazo gato, hari igihe mu ikanisa koko habarimo impano zitandukanye, ariko se hari ikintu ejo bundi cyabaye kigaragara ku gatuti, sindi bivuge kubera wenda umutekano w'aho hantu, umugabo w'umuyumbe mutoya nyine aje gusengera umupasiteri amurambikaho ibiganza. Biremewe? Kibyemewe. Nta murevero usengerwa n'umu evangelist usibye nico. Oya, ndavuga yagiye kumusengera umu evangelist usanzwe aje gusengera umupasiteri. Kibyemewe. Kumurambikaho amaboko? Kibyemewe. Kibyemewe? Kareka pasiteri. Rega hari n'ibindi bitemewe. Ni ku cyumweru narabivuze ahantu nasengeye. Mwaje gutaha ukumva umuyobozi wa gahunda aravuze ngo reka twumve ngo perezida ko aradusengere. No, nta mugisha afite. Umugisha ufite pasiteri, ufite revera. Nimba revera hari, niwe ugomba gusenga isengesho ryo gutangira amateraniro. Ni nawe ugomba gusenga n'isengesho ryo gutaha. Kuko uriya muhungu batoye cyangwa uriya mukobwa cyangwa uriya musore benuko tutangira yirukana abadayimoni tugasoza ku badayimoni, ariko umushumba azasoza cyabira iteranira umugisha. Uzasome mu zandiko za Pawulo azasoza avuga ngo ubuntu bw'umwami Yesu bubane nawe, kandi umugisha w'Imana uraruta ziriya mbaraga zindi turwana nazo. Okay, hari ikintu sasa cyabaye mu minsi yashize, kugusha nyine tuganira n'abantu, twagiye tuganiriza abantu batandukanye, bamwe bakagenda bazana challenge, bagachallenginga abantu cyangwa se bakazana ibintu bidasanzwe bitamenyerewe mu bantu bikabagora kubyumva, ndetse si bonyine bagoye kubyumva, habe natwe byaratugoye kubyumva. Ni umupasiteri wavuze ejo bundi aravuga ngo uburozi nta bukibaho, ubwo busigariye mu bayumbe, babutangaza bahagarara mu ikanisa bakabuvuga, bakavuga yuko ngo abarozi bahari, ndetse nakakana yuko nta barozi baba mu ikanisa habamo abakristo. Avuga amagambo menshi kuri ibyo nyine, avuga yuko uburozi butabaho, kandi nyine umuntu uzi Kristo ko atagomba kuba avuga satani cyangwa se abarozi cyane mu ikanisa. Bizana ikibazo mu bantu. Aravuga ngo abayumbe nibo barozi, kuko iyo gazari ngo ukavuga ngo, ndetse hakana n'impano yo gushamburiye. Mu mpano uraza kutubwira, nagerageje kuganiriza abasaza nyine bakuze, naganirije umusaza umwana hepfo nawe n'umunyempano, aravuga ngo uburyo Imana yabahayemo impano yo gushamburiye ntago ari bwo buryo aba bayumbe bari mu kubikoresha. Uburyo Imana yabongoreraga akabwira ngo mugende muje kubwira runaka ni umurozi yihane, we ku giti cyo wenyine batabivuze mu ikanisa. Aravuga ngo ariko abana b'imbe bahano ngo bagize no kubahamagara barabavugisha banga kumva. Nawe avuga yuko ari ibintu atumva kuri aba bayumbe ndetse n'aba pasiteri ashobora kuba bashamburiye. Uyu mugabo rero aravuga ngo aba bose bashamburiye bafite impano yo gushamburiya, ngo nta mpano Imana yatanze yitwa gushamburiye ibaho. Aravuga ngo abantu bose bashamburiya cyangwa se bavuga yuko abarozi bahari n'ibirozi ngo nibo barozi. Uri inararibonye, uzi ibi bintu cyane kuruta uburyo abantu benshi bashobora kuba bizi batoye. Wowe urabizi, ugiye kudusobanurira nimba impano yo gushamburiya ari Imana yitanga. Unaduheze reference
y'ukuntu ikora n'uburyo Imana iyikoresha cyangwa se yihaye umuntu ukuntu ayikoresha. Tubwire ku mbere yo kugira ngo mvuge uko ikora nimba iri no muri Bibiliya, reka tubanze tuvuge abantu bakoze amakosa muri Bibiliya bagakora ibintu by'Imana kandi atari abakristo. Mu bahanuzi bahanuye kuvuka kwa Yesu harimo umurozi, habagamo umupfumu witwa Balamu. Balamu niwe wahanuye ko Yesu azavuka. Ndamubonye ntandi bugufi, inyenyeri zo gukomoka mu muryango wa Yuda, ni Balamu wabihanuye. Ahaje kuvuma Isirayeli arahanura. Mu gitabo cya Yosuwa ibice 13 umurongo wa 22, Bibiliya iravuga ngo Yesu wamaze kugera mu gihugu ngo yicishije Balamu uyo mcyawe mwana wa Beori. Urumva Balamu yarahanuye. Si gitangaza umuntu ndashaka ko dutandukanya, nanje bimwe narabyumvisha naranabibonye byarambabaje. Dufite abantu bitirira abayumbe bagakora amakosa, bagatuma umurimo w'Imana ugira gute utukwa. Ayo ni amakosa yabo. Haruza guriya akazana ibyiwe agatukisha rero wa murimo w'Imana wo gushamburiye. Kabiri, ese Bibiliya yemera abarozi? Irabemera 100%. Ibemera nk'iki? Ibemera ko ari abarozi, ari abakozi ba Satani. Kandi mu isezerano rya kera turabafite ba Yane na ba Yambure. Mu isezerano risha mu butumwa mu byakozwe n'intumwa igice cya 8 twasanga Simoni mcyawe. Mu 10 mu gice cy'umunani harimo umupfumu. 18 cy'ibyakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 6 harimo undi witwa Bari Yesu Elima, kandi yari afite imbaraga ngo zo kunyonga. Ni muri noneho hano mu isezerano risha Elima ni umupfumu, ni umurozi wo mu isezerano risha, wari ufite n'imbaraga zo guhindura umutima w'umwami uhaye urwanira na Pawulo. Pawulo aramucyaha kandi aramutegeka igicu kimugwaho. Abantu rero baza bafekinga batukisha impano yo gushamburiye, nibo bari mu gutuma itakaza agaciro. Reka mvuge kano kandu tuje kuvuga nimba biri ibyemera, nimba ari aho bashamburiye muri Bibiliya. Umuntu weretswe n'Imana yakabaye ashamburiye ariko atavuze wagiteze mu iteraniro. Kuko ibintu byose ntibigomba kuvugwa. Nimba nje wumvuze utumye umuryango wanje wose bawanga, kandi abana banje n'umugore wanje ni bataragasabaruzi. Nzambabara ari umuntu wandebwe twasenganye yagaza ashamburiye muri mundi mubimenye, kuko iriya mpano si y'abantu bose. Igihe cyose gikorwa kibaye cy'abantu benshi kigira akajagari. Kabiri, hari igihe umuntu ari umunyempano atarerwa. Jewe najanye n'abayumbe, nabaye n'abayumbe, n'ubu tubana nabo, n'ubu turi kumwe. Wari nawe? Wari umuyumbe? Nari umuyumbe ariko se nahanuraga. Jewe nararirimbye nja kubivamo, nja kwigisha, mbo muvuga butumwa, n'ubu nibyo ndimwo. Mba n'umwarimu w'ishuri rya Bibiliya, amaze imyaka 17 nigisha ishuri rya Bibiliya. Abapasiteri benshi bari hano n'abanyeshuri banje. Imyaka 17 nigisha Bible College. Hanyuma abantu barimo kuvuga ngo nta barozi bahari n'abashinyaguzi. Dufite abantu twabonye barozwe. Iyo umuntu avuga rero ngo nta burozi buhaba, abayumbe nibo baroga, ashobora kubaroga. Ibintu bibiri, nimba ataroga yaracanganye ko afite ikibazo mu mutwe. Z'umwana twigeze gusengera bamutokora amabuye 68 mu jisho, arahari. Ntiyapfuye uwo nguwo arahari. Wapfuye n'umugabo we, uwo arahari. Iyo umuntu rero avuga ngo nta barozi bahari, uwo muntu ahari wakorewe gusa. Dufite abandi twigeze tuje ahantu mu giterane. Twari dufite umwana ucuranga, arasohoka nk'ugiye hanze, bamusanze mu mirima hayahinga.
twigeze tuja mu ivugabutumwa muri Bzura rya Savadesi. Mugenzi wanje arigisha yazigisha hejuru yivuga yo kuvuga ubutumwa, kandi ubwo twari dufite urugendo rw'uja mu ivugabutumwa. Arasohoka hari saa 5 z'ijoro, twamubonye saa 8 z'undi munsi z'amanywa, naho bamusanga avuye mu bisambu guhinga. Abantu rero bavuga ngo uburozi ndi buhaba, ikosa rihari na abantu bafite iriya mpano bayikoresha nabi. Ariko gushamburiye ndaje mvuga ituntu nga tubiri zandi byanditswe bivuga hejuru yo gushamburiye. Gushamburiya iyo umuntu avuga ngo nta barozi bahari ashobora kubaroga. Nta muntu wakana ko abarozi badahari cyangwa se bataramuroga. Oya, aho ya ntabwo utararoga yabonye abarozwe. Waho yabaye ntarabona ingerese yaratuye mu kiye gihugu iki mu Minembwe he ko ndi umunyaminembwe naje mpazi hose. Minembwe basanga nta barozi bahari. We dufite umuntu umwe ndabizi Kadogo, so ndabizi ndi umunyaminembwe. Njyewe reka mvuga ibyambayeho. Yego. 2017 nagiye kubwiriza Imwenga. Mushumba waho arambwira ngo ntukitabe telefone yiwanyu cyangwa ya hano mu gihugu nijoro. Umunsi umwe kuwa 4 hari saa 7 z'ijoro haza abagore 3 bafite za Bibiliya n'abagabo 4 barakomanga ku idirisha ryanjye. Ndamuhamagara ndambwira ni Mushumba, ni hano mu cyumba canje ku idirisha hariho abantu baye bankomangira. Arambwira ngo ntubakingurire ndaza. Yazanye naneri n'abapolisi baza mu gitondo, arambwira ati barya abantu twasanze ari abafumu. Nimba barabafunze nimba byarabaye gute ko nje sinigeze nsohoka. Abafumu? Mu gitondo nja muri niba turi kwigisha hari kuwa 5. Nyibagirwaho ndi gusoma. Nari mfite agenda, nari mfite na Bibiliya. Ndashakisha muri Bibiliya nibagirwa ijambo ndi buvuge. Ngasoma agenda aho nateguye nkabona agenda yose n'umweru. Ndatangira iminota 10 irashira 12 harimo umugore inyuma ari umudiyakoni ngo ni mama wenga. Arambamagara arambwira ngo mchungaji kumbona umezubani nini? Ndamubwira ndi nimekosa nafasi ya kuhubiri. Ngo ni neno gani? Ngo ni wa mchao bwana. Ngo siri maraki 3 iminota 12 yari iragaruka. Iyo umuntu rero avuga ngo nta bantu nta barozi bari muri Bzura, reka mvuga ibyatubayeho bizwe n'abantu bose. Twigeze kurya umutsima ngo tugeze hagati ndori mwirirukangira gera. Uwawuriye arahari. Usigaye turawufata turawurya, uriruka uragenda. Uje he? Nimba warasuye kwa banyira winje mu ishambure abawuriye barahari. Bari Yesu. Uwo muntu warugiye gutambira iyo ntore arahari ntarafara. Usigaye turawufata turawurya. Wende twawo iyo ntore imwe yaragiye. Umutsima turawurya turawuma. Yiruka gute? Sihanze tembagara nyura ku bandi 16 twari 21 byaraba. Imana ntegira icyo bivugaho. Oya, Imana zivuga utuntu twose se. Imana yari atubwiye gusako ku cyumweru tuzarya umutsima n'imboga zaba ari ibishimbo birimo n'udusoko. Twari tuzi ibimenyetso byabo. Imana yari yabitubwiye kuwa 3. Abarozi rero barahaba. None abarozi batwaye mu mutsima. Nsinzi natwe iyo ne philosophy tutazi, ariko intore yaragiye usigaye turawurya twarawumaze nijo wafashe mu isara. Abawuriye ngo bamwirutse. Abawuriye hano bamwe bari hano Nairobi. Wamubwiye nkazamuvugana. Oya, kamera sha. Umutsima uriruka ngurangije ukomeza kurya. Turawufata usigaye turawurya warundaryoshe. Turawurya turawumara. Ibico bivuga rero ko abarozi bahari. Impano iriya gushamburiya barashaka ngo bayite gushamburiye, ariko suko ni impano y'Imana. Muri Bibiliya reka nguheze amareferanse abiri y'abantu bashamburiye. Harimo washamburiye nyina, harimo n'uwashamburiye se. Mu gitabo cy'abacamanza ibice 6 umurongo wa 8 kugeza ku 10. Kandi we yashamburiye n'injoro. Gediyoni yaragiye ajana abandi 10 baja gushamburiye. Ikibazo nuko badaheba byita gushamburiye nicyo kiri bari mugira confusion. Ariko yagiye gutemagura Imana yase. So gushamburiye ko barashaka ngo bavuge ikinyamurenge gabyite gushamburiye. Ariko nimba baragiye abasore 10
bagashika bagafata izo mana bakazitemagura. Abandi bose kuzitemagura baza baje kuzitunga se, baza bazitemagura cyangwa bakazitwika. bano barabivuga cyane bahano. N'abandi baza babivuga aho muri Bibiliya rega mu isezerano rya kera birava ngo umurozi yasishe yari agomba ngo kwicwa. Ntukareke umurozaho. Ikosa bagiramwo bamwe bubu nuko baza bateranya. Wewe nimba Imana yakubwiye ngo uriya muntu araroga genda ubwira uriya siyo kwambia mukutano, si ibintu z'abantu bose. Niho nakubwiye ngo hari umuntu twabanaga wakazushambura ibu ntakibikora, ariko yagaza agenda wenyine akabikora mu ibanga, kuko njyewe iyo niyo njyewe ntibindeba kuko si impano yanjye. Iwo numwe muri Bibiliya ntumubonye singweretse cyanditswe kivuga gushamburira mu ngoma za 2:15 umurongo wa mbere kugeza kwa 16 wari mu mwami bita Asa. Nyina ngo yararemye ibishije bigirwamana. Ikibazo ruko barimo kuvuga ngo utandukanye ngo bigirwamana n'ibiheko byose ni bimwe. Umupfumu, umukonikoni n'umurozi ni role imwe. Asa yashamburiye nyina. Umurongo w'16 Asa yatemaguye ikigirwamana cya nyina. Ese mze uri pastor bunyine? Ariko ushinzwe nta kanisa nyobora, nje singira impano yo kuyobora. Ndi pastor mu itorero sengeramwo, ariko nshinzwe ivuga butumwa. Mu bakristo yoboye habamo abarozi. Oya sinzi si. Oya jewe ndakareka ngo icyo ni ikibazo. None se wembera ko abantu mu kanisa reka ngubwire mu bakristo ba Yesu, abo Yesu yarayoboye reka abandi bo mu itorero nje nibashaka kumenya. Oya ndi wobibwirwa n'iki reka hano impamvu ndi kubibwira muzehe, hano ari igihe umuntu ahaguruka akavuga ngo ukumva nyine afashe topic abarozi bazaza mu ikanisa bla 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 ibiki bivugaho cyane akabihereza nk'umwanya cyane mu buryo ushobora gutekereza se umurozi ninde kanyine turi kumwe n'abarozi mu ikanisa. Gomba gufata umunsi umuntu akigisha hejuru y'abarozi ko ari nduta ariyo topic none. Ejo ukigisha icyaha kindi inzoga, ejo bundi ukigisha kudakorera Imana, kutavuga ubutumwa. Kandi ikindi umenya abahanuzi bo muri Bibiliya uzasoma abahanuzi. Umuhanuzi wasangaga afite umurongo azagenderaho. Hari umuhanuzi bita Nahumu, ni nabi wa kuri biza kisasi, n'umuhanuzi wo guhora. None mwikanisa habamo ingeri zose, habarimo abanyantege nkeya, abasambanyi n'abandi nyine batukana bakora ibindi. Abarozi baba mwikanisa? Bari bamwe. Amakanisa nabiri. Ari kanisa rya Kristo ritagaragara, ariko iringiri ryacu rigaragara babamwe. Nimba wemera ko Yesu mu ntumwa za Yesu habagamwe umushura. Ndabyemera. Yohana 12 umurongo 6 yitagaze y'ibisata kari kumwe na Yesu. Ninde Yuda? Yibaga ni Yohana 12 umurongo 6. Ninde wibaga ni Yuda? Ni Yuda wibaga. Ariko Yesu yari amwihangani. Petero se nakubwiye ko yageze Gethsemane afite imbugita. Ese Yesu yarazi ko Petero burera Yesu yari Imana ntaca atarazi. Yaramutungiye iki none? Ko yarazi ko oge tuzakimubaza ico kibazo. Umunyeshuri yarambajije ngo sigihe Imana irema ijuru n'isi ngo yarituye hehe. Mu ikaramu n'urupapuro ngo niyandike ico kibazo tuzakibaza Imana umunsi tuzayigera imbere. Hari ibibazo bimwe nje ntasubiza bisubizwa n'Imana. Yesu ni Imana na Petero Yesu yaramutunze, ariko Yesu yarazi ko Petero niyuzura umwuka wera yambuga itizavaho bwa bujajwa bwo guhindagurika buzashira. N'aba bantu wayibona tubwita abarozi buzuye umwuka wera babivamo. Kibazo nuko bataruzura umwuka wera. Njye mfite ikibazo kimwe nshaka kwibaza, ndifuza ko akinsubiza wenda nukinsubiza neza ndaba cyangwa nawe uraroga. Ndaroga. Ndabizi sinzi uburyo waroga. Gusa kera Adamu na Eva barya kuyizira mbuto. Cyari igiti kimenyesha ikibi n'iciza. Bano bantu babaga muri Edeni nta mahitamo bari bafite. Ntago bari bazi ikibi n'iciza. Ariko bari bafite ijwi ry'Imana rivugana nabo. Ako yari yarabwiye Eva cyangwa yari yarabwiye Adamu n'ubundi yakoze ikosa. Ubundi Eva si hakoshe Adamu. Iyo Adamu areka Eva akarya nta cyaha twari dufite. Kuko twe turi urubyaro rwa Adamu ntituri urubyaro rwa Eva. None se pastor sako washakaga ngo usubize. Oya nyine karacyarimo aho ngaho n'ubundi. Ndakagusubiza. None se Imana yo ko ishobora byose kandi bera hose icyarimwe. Bivuga ngo yarabasuraga mu gitondo kongera garuka nimugoroba. Ico gihe ikindi yabaga yagiye cyangwa tuvuge yuko Eva yagiye kurya imbuto Imana itabireba.
imana biravuga ngo nshize imbere yawe, imana ntiyakuremye nk'iyi kamera. icyo gihe barataragira amahitamo. oya ariko bahagaze bumva ijwi ry'imana, umutimanama wabo. reka ngubwire ikintu cyabaye iwacu. dufite abantu bapfuye agakiza kataragera umurenge, bariya abantu bazaja mu muriro. bapfuye agakiza kataragera umurenge. hari umwuka watumaga baja gushaka abapfumu. jewe navuze ubutumwa bazazira icyo batazi. kadogo, jewe navuze ubutumwa mu batabwa. wagasanga umuntu ndazi umwe no hano mu Rwanda nabajije umwe ndetse ufite imyaka ingahe 53, umuntu bita Yesu uramuza atese n'umututsi cyangwa n'umuhutu, ariko yari afite ikigirwamana. yari afite ibigirwamana nimukoro abantu imodoka zigaparika bakaza ngo baragurire. uriya mutima uzubereka ibigirwamana wakabaye ubereka imana. ese baraguze bakoresha izi mbaraga za satani ntiwozimbaza sinzije ndazo mfite. Okay, reka sasa tugana no ku musozo. Ibi bintu abayumbe bamwe bavuga, abapasiteri bamwe bakavuga, ugasanga hari uburyo abantu bagiye kubyakira nabi. uri umupasiteri kandi ndatekereza ko uri umuntu mukuru cyane mu buryo ushobora kuba uza amakosa abera mu ikanisa cyane ndetse no hanze yaho. Iyo ugerageje kureba amakanisa yacu yo mu bwoko bw'Abanyamurenge, ubona yujuje ibisabwa nk'amakanisa nyine akwiye kuba ari amakanisa? N'ay'abandi ntabyujuje. Ni ibiki bigomba kuba? Reka ngubwire ikintu gikomeye tubuze, ariko amatorero amwe afite n'uburezi. Seminere dukora, nje nari maze ibyumweru 2 hantu mbaye ngora seminere y'ubuyobozi. Ntimushobora kuba abakristo beza mudafite umuntu w'umuyobozi ubahugura mwigiraho. Hariho umugabo wanditse, nabonye na Antoine Rutayisire yanditse igitabo ngo umuyobozi mwiza urugero rwa Mose. Hariho n'ikindi kivuga ngo umuyobozi mwiza urugero rwa Nehemiya. Buriya umuyobozi mwiza, reka ngubwire n'aka kantu, iyo mwaturaga mu gihugu kirimo kanisa ririmo umuntu uzuvuga ku ndimi ari umunyamwuka, abantu benshi bajaga kuvuga ku rurimi bakavuga rwa rurimi rwa wa wundi, kimwe n'ibimasa. Buri ibimasa bizabyivuga nk'imfizi iraho. Ikosa riri mu nsengero ni irihe ryishemwo kandi rigira na impact z'ibi byose ubona? Ni umuyobozi wareze bano bantu. Dufite umuntu utararezwe, kijijwe vuba. Paul aravuga ngo umuntu ugomba kuba umwepiskopi cyangwa umupasiteri ni umuntu ukijijwe imyaka. None nk'umuntu umaze umwaka kera ngo yabaye refera, ubundi utegereze ko yagira abakristo beza. Oya, nawe ubwiwe yari uwo kurerwa. Ikosa riri mu makanisa ni abakristo bazaja no mu ijuru. Amafuti ariya mafuti ndazatuma abantu bataja mu ijuru, ariko azatuma imitima y'abandi ikomereka baje mu ijuru bababaye. Ariko biterwa n'iki? N'umuyobozi. Umuyobozi turabazi, bamwe turabazi benshi yinjirana na sante n'abana binjira ihuduma akayinjira kabana nabo, abaririmbyi binjira ihuduma akabana nabo, yakwigisha atakwigisha ariko kabana iruhande, amama binjira amasengesho akayabamo. Ariko hari abandi batazi ibyo bintu. Hari n'ikindi muzamwitiranya bose nuko mubita abapasiteri, ariko bamwe si abapasiteri kuriya mu ijuru. Hano tuzikora abapasiteri mu ijuru ni abaturage basanzwe nk'abandi. Hano bihaye inshingano zitari izabo. Muri Bibiliya reka ngubwire amavuta. Mu gitabo cya Samuel cya mbere 10 uje gusomayo urasangaho amakuru Imana yabwiye Samuel ngo usige Sawuli amavuta, ariko musiga yo mu icupa. Yego. Yo mu ihembe cyane. Oya, yo mu icupa, mu mperezo. Mu 16 umurongo wa mbere biramubwira ngo usige Dawudi, umusiga yo mu ihembe. Hari abafite amavuta rero ya ba Sawuli. Sawuli yari umwami watowe n'abantu, ariko Dawudi yatowe n'Imana. Iyo niyo conviction n'ubu abantu bose nuko tubita abapasiteri. Hari umuntu ejo bundi twavuganye duhaye tuza, numva bamwise bishop, ndamaze se ushumbye irihe torero. Aravuga ngo bagiye mu butayu Uganda ku musozi, ngo Imana iravuga ngo azaba umushumba, ngo azaba bishop. Bahita bamusengera mu butayu. Hano umwana mwisi tumwita bishop, ariko si bishop. Bishop wae ngo kwita muhasha utaragira impanga.
yego reka tugane ku musozo gusa dufite ibintu byinshi twakaganiriye ni ukubera impamvu z'umwanya kandi nyine abantu benshi bakeneye kwiga kuruta kubwirizwa cyangwa se kubwirwa amakuru kubera ko muri kino gihe abantu bagomba kuba bafite ubumenyi apana gusa kubwirwa gusa ngo bagende gusa nimba baje mu ikanisa ngo bagende ngo kubwiriza babwirize basirimbe nangiza batahe bagomba kuba bafite ikindi kintu kiri behind gituma bumva iryo jambo ndetse bakanisha no mu bikorwa nyine ikibazo wavuze nyine twagize ikibazo usanga no makanisa yacu usanga abantu benshi bahanganye barunaka kumva ngo wenda nimba dufite abapasiteri batatu bakumva ko hari umwe barimo niyo mpamvu zikunda kubona amakanisa yinacikamo cyane umupasiteri ukumva yuko nyine hari abantu benshi bamushigikiye abandi bakumva atari mu bandi ni ukuvuga ngo ni ukubura nyine uburere n'abantu bari aho ngaho wenda ugasanga rimwe na rimwe hari ibintu ndaguciye mu ijambo by'imperuka ibihe hari ibihe ntibizabirwanywa ntiwabirwanya akajagari imana ntiyobewe abakristo n'abapasiteri bayo none se umuntu hari ibintu mu bintu baza batwigisha hejuru y'umuhamagaro w'ikinyoma bavugamwo byinshi bavugamwo teoloji baza bavuga ko teoloji atari ukuri umuntu azahamagarwa n'imana akiga teoloji ariko ntazahamagarwa ngo ubwo yize hari umuntu umara kwiga rero akavuga ngo nanje narize hano baherutse gusengera umupasiteri Apotre Christophe niwe wamusengeye kamuvuge kuko yavuze neza yaravuze ngo ubaye apotre ariko reka ngo ubwire inkingi zibiri uzubakiraho zizagufasha inkingi ya mbere aramubwira ngo ni ubumenyi ushaka ubumenyi wige wisunga abandi muri ubwo bumenyi harimo kurerwa imbaraga zo gusenga no rero umuntu w'imyaka 20 30 utaravuga n'ijambo mu bagabo kera ngo abaye revera n'ubundi hari ikintu yarakibuze afite umuhamagaro wo kuba revera ndabyemera ariko yaragomba kubona abasaza bamurera hari cyo mu Giswahili bazabita kuwe ko wakifukugirwa nta muntu uza wigira no umuntu ari mu kwamacomoka akavuga ngo je ndi pasiteri agahamagara umusengera birashoboka ko umuntu yaba afite umuhamagaro agahamagara umusengera ariko biranashoboka ko yaba ashaka isifa gusa za hano mu isi kubera inyungu ziwe ahayabona nawe nturi mutoya urabizi ko hari abantu bafungura isengero kubera ubuzima iyo rero ntukamwite pasiteri uwo nguwo ni businessman hari akandi kantu bazashira mu ikanisa wenda umbwire nimba gakwiriye sinzi nimba ukazi kitwa ngo business number cyangwa M-Pesa number cyangwa M-Pesa number biratandukanye na business number. Business number nyine biravuga ngo nugiye gutura ni ubucuruzi ni nimero y'ubucuruzi ikamanikwa mu ikanisa. Ako kantu kavugika neza sinkazi ariko wibuke ko Yesu yasohoye abantu baye abavunjaye. Okay, hano uzabibona mu makanisa hano handitsemo ngo shima mfite uwo mwanya wo kubireba ndi mutoya nizo ikindi abanyamakuru namwe muzavugane hari ibintu muzamuvuga twe tutaza twemera ni amaterme y'icongereza kandi uzi ko ibi bintu bizarebwa n'abakecuru batazi na iyo bavuze muvuze izo ndimi z'amahanga bazabagira ngo mwavuze ku mwuka. Reka turangize ikiganiro muze kandi twishimiye kuba watwemerewe ko tuganira na abasaza benshi bafite ubumenyi ariko ntibashake kutwikoza abasore kandi muri kino gihe nimba ari ikintu gikenewe cya mbere nuko twegera abantu nkamwe b'inararibonye kugira ngo badusigire ubumenyi bumwe na bumwe nyine mufite kugira ngo budufashe natwe kugira ngo nitwegera haruguru tuke gukora amakosa. Si ibyo gusa nibyo tuganire byo nyine gusa ariko twakifuje kuganira ku buzima busanzwe ndetse no ku mico y'abanyamurenge kuko urayizi gusa nyine n'umwanya w'igihe gusa tuzogushaka ubutaha twongere tuganire. Reka tugushimire ariko tutararangiza ikiganiro ibi bintu byose ibona abanyamurenge basigaye bakora amakosa ameze gutya kandi amakosa akagaragarira mu bakristu abapasteri tugenda tubona ibintu byinshi bitandukanye bakavuga ngo runaka pasiteri akoze irikosa abayumbe bakoze ikosa abaririmbyi bakoze amakosa yandi y'urukoza soni umuntu ashobora kureba nyine nk'abanyamurenge nk'umuco wacu uturanga akaba ari ibintu
ushobora kuba watekereza nk'ari igitangaza, ari ikintu cyabaga ku bandi twebwe kitatubagaho, ariko bikaba bisigaye bitubaho natwe tukabona ibintu bidasanzwe mu bwoko bwacu. Ni ibintu nushaka ntuje mu Bukristo nk'umunyamurenge w'umusaza bigaragara gute mu maso yanyu? Ubitekereje neza ndi wabitindaho. Hano si Murenge. Murenge ahari afite uko hubakitse. Nk'iwacu ngatwe twageraga mu misozi wacu kuva ahantu hashobora kuba hari amazu aho sogokuru yavukiye naho data yavukiye nanjye niho navukiye. Mfite ba data twabaga ku musozi wacu nta nyina reverajwe mukuru wanje imfura ya mama mbana n'abandi basaza babiri barimo data bukwe mutoya. Nta munsi n'umwe twagiye mu butayu tutajanye n'abo ba pasiteri bacu. Twabanye nabo. Ntushobora kuzaba umukristo mwiza batarakureze. Ubukristo burarerwa, impano zirarerwa, kandi rimwe na rimwe tuzirererwa ku bantu. Kamvuga umupasiteri umwe hano ntarakara nubwo yakumva wabanye n'abasaza Rugondera asengana na Ruboneka. Ndamuzi. Rugondera yabanye n'abasaza ari umwana, abandi bagaze bagize igihe bakamuseka bati uyu muntu uzana n'abasaza n'abakecuru kandi aritonda cyane. Jewe turamubyaye, twarabanye, twaragendanye nanje imyaka irenga n'ubu twatujana n'ejo bundi twari kumwe. Ntushobora kuzaba umukristo mwiza nimba udafite abarezi. Nta mukinnyi uzutsinda adafite umukoca ntibiba. Naho ibindi muhaye muvuga igihe aho turi nuko muri mu kubyita ngo Murenge kandi tutakira abanyamurenge. Twabaye abandi tw'imico turi mu kuzana tuvangavanze. Ndashaka kwinjiramo utankoroga mfite ibisebe byabyo. None se wenda ntakuciye mu ijambo mu buryo wenda urubyiruko twebwe kubera ko hari ibintu byinshi twakuze tutazi, iyo bikozwe n'urubyiruko nyine umuntu ashobora kuvuga ngo ni ibintu bisanzwe, wenda bigana abana bigana cyangwa se mu bihugu batuyemo bitandukanye. Urubyiruko birumvikana naho kubona umusaza w'imyaka 60 cyangwa se umuntu w'imyaka 40 yakuriye muri Kongo ejo bundi, ariko harawakuriye muri Kongo n'ubundi nta mico bagira. Ariko bafite abantu babajura babagaho abose bagiraga umuco wabo. Ariko se jewe ngira umwana nabonye umukecuru yiba tukiba kuri Runingo. Runingo ngaro Runingo hariya twarahatuye turanjewe ndi umwana mfite imyaka 6-7. Uwo mukecuru yagaze yiba imyumbati, hanyuma bukeye umukobwa wari yiba ruguru tugeze ruguru turi muri Byuru umwuzukuru we yibye inyama ku bukwe. Urumva Paulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo kwizera kukurimo ukomoka muri nyogokuru na nyoko. None abajura bakora amateka bimwe nibyo abanyirakuru na basekuru babarira winjana kuri. Nanje ndabashimiye. Yego. Izi mboga zanyu nanje atabaruboneka sinakwitabaga. Ruboneka ni inshuti yanje turakundana cyane. Turaganira. Nari inkuzi se. Sera inkuzi ariko kandi natwe muri mu kudukorera udusha, muri mu kudusebya uko muradutuka. Oya. Mu minsi ishize nari mfite amawodi 17 yo kuntuka. Yo gutuka. Yizo zimugenda mukatutondo tumwe mu twinyigisho mugatwandarika. Namwe mufite ibibazo. Kandi tuzabivaho, tuzava ku mbuga zanyu tuzibaharira. Ariko kubera ko Ruboneka ari inshuti yanje. Yego. Magara. Cyane turakundana. Ndaramukunda dukunda no kuganira cyane. Sinzi ko yagera mu Rwanda ngo areke kumpamagara. Ndabashimiye. Ariko reka dusubire dutange ino nama tubwira abantu basenga bafite iriya mpano nibayikoreshe neza n'impano y'Imana. Naho abavuga ngo ntihari ni mubareke bashobora kuba bafite ibiheko. Nta muntu hari ijambo rivuga ngo umuntu hakana ko Yesu ari umwami ngo ni ikivume. Nta muntu uvuga ngo uburozi ntibuhaba dufite abasazi baroswe kuriya no gushinyagura. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane.